Ljudi moji, danas igramo ovo number run. Ja sam slučajno počeo rundu. Idemo to number run. Tada 252 na 252 jedinice. 55 ide taj number run, a vi dok se ove sve reklame, vi ostavite like, idemo do 5 like-u ako možemo i da ova epizoda bude podržana. 2 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Oh, la la la, tik tik. Like, Julia is busy. Yes, I'm saying busy, mama. Por favor, pus das. Olha. Imagine. Oh, yes. Prvo ću stati pa ćemo snimiti jednom. Hvala ti reklamo na videu. Next. Moram. Hajde, pogledajte. Idi. Jalla, leti tu. Malay. Aleitu belakil walad. Što ovo? 112 na 0. Na pobjeda čista. Iako bi bio bolje sam žuta, ne. Ej, smiri. Oh my god. Dolaşım možda snimite, možda. Kaže možda. Je, pobjedit ću. Kao poređivanje manje veće jednako. A pitam se šta u kojoj igri imaš jednako kod tvoj neprijatelj, pitam se šta će biti. Annere marine. Pobjeda. You continue to latch your breathing. Be soft and gentle as
body deeply relaxes. What? Ok, vamos a utilizar. Zabavnije kad bi bilo ovo u pravom broju, a ne da bude ovako po jedan, bilo bi ono malo interesantnije, malo sada nije. Ti hraliho sam. Što? To. Pardon. Pa nije ti umakla igrica. Ali ovo sam instalirao igricu, ali ja se želio bolje. Ne treba mi nisu. Već mogu vidjeti, već mislim. 15 pobjeđujem i begani 100. Vidi. Pa pobjeda. Šta kosiš? Jel? A sada se kosi. Što znači 90? Sad hoćeš da neću instalirati. Tako bez vremena ne mogu da probam. Neću, razumi s tom dat novi simulator. Ako želite da probate, ovo se zove number
ran, tako da ko želi da proba može. Super. Duplo imam. Puto. Jej, sretna je jedince. To bi to bilo od ovog videa, nadam se da uživala, ako ostavite like i subscribeujte se. Idemo brzo do tih 20 subscribera, vidimo se. Ćao.